Kĩgomano-inĩ gĩkĩ kĩa atumia kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Isiolo, niho atumia arĩa marenda kũrũĩrĩra iturwa imwe cia ũtongoria meyumĩrĩtie na kũũria ndundu cia athuri iria ciendekithagia atongoria arĩa megũcagũrwo kĩũteti metĩkĩre kũmathikĩrĩria. Atumia aya moigĩte o ũrĩa mahinda marathiĩ noguo ndundu icio nacio ibatiĩ gũkuruhania atumia, kuona noguo atumia marathiĩ mahĩmbĩrĩtie gĩthomo na ũtongoria. Mambo hii negotiated democracy ime-exclude wamama kabisa. Nikiongelea kuhusu mambo ya Isiolo, nafikiri karibu kwa mwaka 4 hivi kuna mkutano zinaendelea kutoka clan tofauti. Leo hiyo mkutano ni very comprehensive. Unakuta kwamba wanataja majina, wanajaribu kusema kwamba tutajaribu kuona nani ndio mzuri kwetu. Na hiyo process ni mzuri kwa sababu wanafanya ku-identify na kuhakikisha kwamba wanaona kwamba nani ndio mzuri zaidi kati. Na wanajitokelezea. Tuseme kwamba kama ni watu 4 wanatoka, wanachagua, wanachuja mpaka wanabaki na moja. Hiyo process yenye imeendelea kwa mwaka 4. Hijaguzisha mama hata moja mahali popote. Unakuta kwamba zote wanasema kwamba dini hairuhusu wamama kukaa kwa hiyo mkutano. Tradition ya Kiborana, especially Borana Council of Elders, wanasema kwamba wamama hawana nafasi kwa hiyo mkutano. Kweli wakati akina baba yetu na mababu zetu hiyo ilikuwa, lakini sasa hii ni wakati mpya, tuko na katiba yenye inaruhusu wamama pia sauti yao isikike na inclusion ifanyike. Uria wari speaker wa bunge ya Nairobi Beatrice Alachi oigĩte ikinya rĩrĩ rĩa athuri gũkuruhania atumia mĩario-inĩ ya ũtongoria ti kuuga mũtumia nĩ atiganĩria ithenya rĩake mĩciĩ-inĩ, kuona arĩa marĩ ũtongoria-inĩ moimĩte kũrĩ ndũrĩrĩ-inĩ cia ũrĩithia nĩ monanĩtie muoroto na mĩtugo mĩega kũrĩ mũingĩ. Tunasema mama ni mama. Tunaweza kuta mama aliolewa kwa hiyo ukoo na anafanya kazi mzuri sana. Na tuko na mifano mingi sana. Tuko na Isiolo yuko kule Samburu, sasa ameolewa kule Baringo. Na unaona bado anafanya kazi na amefanya kazi mzuri. Tuko na mama mmoja kutoka kule Busia, ametoka Ukambani, akaolewa Busia, lakini wale watu wa Busia walimwangalia kwa uongozi wake. Wamemchagua miaka 10 na sasa pia anataka kuwa governor. Kwa hivyo tusiangalie wamama tukawaweke ndani ya hii negotiated process, sababu haitamwezesha mjue. Wamama wenyewe wanajua ni mama mgani ana bidii, ni mama mgani amesimama na sisi, mama mgani huwa anatutetea. Sisi tunataka kusend a very strong message kwa wazee. Wa negotiate tu na wazee waseme ile watongea, lakini kwa mama waachane na wamama kabisa. Mama akitaka kusimama governor apate kura moja ni sawa. Akitaka kusimama MP apate kura moja ni sawa, lakini si ku negotiate. Kĩgomano gĩkĩ gĩtanyĩtwo gũtirihwo Jumamothi ĩno, airĩtu na atumia makĩhinyĩrĩrio gũthiĩ na mbere kwĩyumĩria kũrũĩrĩra iturwa cia ũtongoria, kuona ona thirikari-inĩ gĩcunjĩ kĩa 30 kĩa maũndũ maingĩ ũtongoria-inĩ na mawĩra gĩkoragwo kĩrĩ kĩa atumia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.